umuthi kuri muthi wa gukungwira miaka 57 kumariria bururi wegwatire wiathi. Family iria cikaraga tauni-ini itiganite guku bururi-ini ni ikoretwo itari na wa gucirumbuia makiria riri bururi ugumirwo ni murimu uyu king'uki wa COVID-19. Sisi hii kujikinga na corona, sisi hatujikingagi, ni Mungu anatukinga. Ukimwona ni mbica njiganu ati kuri mateta mao no manyoteire muikarire mwega irio o undu mwe na mathomo undu uria muigite kurio ni rugano kana ndaiteri irathimurwo. Sisi ketungadai hata kama ni nyumba tunaweza jengewa, tukaange hata kama kwa nyumba moja watu watatu ama wanne, alafu tuwekeo kazi. Tukiwekeo kazi tujisaidie, hatutakuja tena town. Ningependa kuomba tu serikali wakuje wasaidia hata sisi na mask. Sisi tunaweza shikwa na corona kwa ajili hatuna pesa ya kukaa. Ihinda-ini o riu onjoria a biacara itiganite ni macakaite kuhaguka kwa biacara ciao makiria ihinda-ini riri iritu ria COVID-19 kuona uboco wao ni ucokete thi na njira nene. Thirikari ya Kenya ni tiga guthumbura andu aria matena mbia. Okone kijana arenda kuonjoria ni anyito guoko tondu no itonga turona haha mena ndungu matindae magithumbura andu aria mareka atia maretha mbia niguo riu okoni uhoro wa corona handu tuone magiteithia andu na mask thigari turaciona ikihura imwana miti ya mutwe handu ha magurire andu aya mask. Oho ni moritie thirikari na atongoria matiganite kwamba guteaniria uteti na kwamba guteithiriria muhuri biacara munini kuona gharama ya muturire no ithiete na mbere kuongerereka. Hata rent imekuwa challenge na hatuoni msaada mahali popote. Vyakula muhimu vinaendelea kupanda bei. In fact vyakula bila muhimu tunafaa kutumia bei yake ni juu. Kwa hivyo hatuoni msaada utakuwa wapi kwa sababu serikali haijaongea. Oko ni uhoro wa wonjoria thirikari ni geria guteithia andu na ti ati thirikari ya release mbeca cia wonjoria na andu angi magoka makamenyerera makoya mbeca icio magathi kwiguna nacio. Kuona bururi ni ugumirwo ni king'uki giki gia COVID-19 andu makauga matirona umithio wa gukungwira thiguku ino ya Madaraka ni undu wa morito ma muturire maria makoretwo kuo. Ngiribotera Mount Kenya TV, Geto Mary Mojiro wa Mogai.